Neko je napisao u recenziji ili negdje da bi bilo dobro kao da stavimo boks sa ključa. Sad kada ne može, mi volimo dočekati goste, jer ipak to je poseban doživljaj. Ja sam zovem Ivana, iznajmljivač sam apartmana u Kaštiljcu. Ova lokacija je autentična što je sagrađena na hridi. Utvrda je stara 500 godina. Sagradili su je sestre benediktinke u svrhu obrane od Turaka. Meni je ovo od supruga, znači dida još kupio davno. I stara je zapuštena i tako dalje. Onda smo je krenuli u renovaciju. Život unutar Kaštiljca je miran, opušten, u skladu sa morem, jer živiš kako i more. Ako je Bonac, onda je mirno, ako je jugo malo neredno, ali to je sve normalno. Svi su uglavnom oduševljeni kad izađu na mul, kad vide tu povezanost s morem, da su odmah imaju direktni privatni pristup moru. I sam prostor ih oduševi, sami Kaštila za sebe nekako posebno. Mjesto Game of Thrones snimanja, mislim da su oni dobro razmislili gdje će snimati. Tako da su ovdje znali dolaziti ljudi koji rade online, ili nekakvi digitalni nomadi ili ne znam, kojima je bila relaksacija i kaže da nikad bolje ured nisu imali. Sjede cijeli dan, leže na ležaljkama i obavljaju svoj posao. Meni je važan taj kontakt. Znači, ja im odgovorim na svako moguće pitanje. Ticalo se apartmana ili nekih njihovih razmišljanja ili premišljanja. Naprimjer, kako će doći, to će li uzeti avion, šta bi bilo mi bolje, bili mogla iznajmiti automobil, kakav je javni prevoz, ne znam. Znači, sve nekakve stavke koje zapravo, možemo reći pod navodnike, mene se ne tiču. Za u budućnost mislim da jedino nas to može održati, taj local host. A local host je ono što će nas izdvojiti iz te masovnog turizma, jer mislim da nismo ovdje, Mediteran je to, nije Dalmacija za masovni turizam. Mislim da trebamo ići u tom smjeru da sačuvamo svoju izvornost, da sačuvamo stil gradnje i kuća i apartmana, gdje će se točno znati ovo je Dalmacija na slikama. Sve što je naše, to je i vaše.